Sanibonani bafundi bogwalo lwesibili, siyalamukela kusifundo sethu sanamhlanje esesindebele. Namhla ke sikhangela ulimi, sikhangela izenzukuthi. Isihloko sethu ke esanamhlanje sithi izenzukuthi. Nansi lapha ke bafundi isihloko sethu, angitsho ungazikhathazi okwamanje ngokuthi usibhale phansi. Right, izenzukuthi ke ngamabala. Ngifuna ukuthi uqale ulalele. Uyakela ukulokhu hamba ubamba lokhu lalokhu eceleni khona lapho Jeremy man. Because sicela sesokubanga ke khona lokhu. Right, ngithe ke isihloko ke sethu ke esanamhlanje ngithe izenzukuthi. Izenzukuthi ke ngamabala behave. Ngamabala ahlakaniphileyo atshengisa ukuthi ulutho lwenziwe kanjani. Angisho. Is that okay? Yeah. Yes, these are words that can describe an action or how something has been done, or they can be used to stress how something has been done. Ngakho ke ngesindebele ke siwabiza ke sithi izenzukuthi. Ngizathi ke ngunike ke isibonelo kumbe izibonelo ezimbili, lawe ke khona lapho uzathi uqhubeke lawe ungiphe ezinye ongazikhumbula esazenzayo ngalwana umnyaka ophelileyo. Angitsho. Enzathi ke ngizathi kunike ke isentence yokuqala ngithi kumanzi dash. Umanzi njani? Nangu umntwana uyangena endlini. Umanzi Talbeth. Ye umanzi ke. Ye kuqondile. Hayi umanzi nke. Hatshi asithi kumanzi nke. Futhi kasithi kumanzi nte. Kodwa sithi kumanzi te. TE angisho kumanzi te kuthi ukuthi mhlambe umuntu ke okade edlalisa amanzi lo kumbe umntwana ebedlalisa amanzi isigqoko sakhe nxa esengena endlini uthonta amanzi sithi umanzi te kumbe kungaba ngumuntu onethwe lizulu njoba amayezi ethwele enje kwesesikhathi ke izulu ke lingakufica uphakathi usemangweni likunethe likubhuqe bese sithi ke uTalbeth ufike lapha ekhaya emanzi te. Anjo sizwile bafundi? Yebo. Yeah, siyaba siyengezelela ke. We are stressing. Angitsho. Right. Yebo. Futhi elinye ngeviki ephelileyo bekuqanda dash. Bekuqanda njani kanti? Ngeviki ephelileyo bekuqanda njani? Jeremy, bekuqanda njani? La ngethemu lesidlule kuyo kubo June July besigqoka amajazi sigqoka ingwane amagloves konke ngoba bekuqanda njani? Yemo bekuqanda more kuthi uthi ke kuyaba kuqanda ke kakhulu lapho kuqanda more siyaba sigodola kwesinye isikhathi ngithemba ngekhaya silama filiji angitsho lapho esigcina khona ukudla kwethu. Ngiyayibona enye lapha ngemva kukaTalbeth a deep freeze singafaka amanzi ke khona lapho Talbeth kufiliji lengiyikhangeleyo ngemva kwakho aphuma enjani Talbeth amanzi lawo abeqanda njani? Abeqanda njani? Eqanda mo. Ye abeqanda mo abeqanda kakhulu ukuthi la nxa usuthi uyawanatha uyezwa lamazinyo akho ukuthi ha lawa amanzi anjani ayaqanda ngakho sithi aqanda mo siyengezelela sibili sitshengisa ukuthi ukuqanda kwakhona ngokukhulu uqanda mo angitsho silokhu sisakhuluma ngamanzi amanzi abegcwele njani kanti enkonxeni amanzi abegcwele njani mhlambe ke sikhelela amanzi asezechitheka sithi abegcwele njani Kyle? Abegcwele njani? Hawu bangane bami sengikhuluma ngedwa abegcwele njani Talbeth? Asechitheka amanzi anti kulezi nsuku amanzi ayahamba siyakhelela ezimpompini phandle azagcine sechitheka lapho esiwakhelela khona ngakho kusho ukuthi abe segcwele phamu asegcwele phamu
Phamu. Lanxa sesibhala amabala lawa sisebenzisa iziqa zethu ukuthi sipele amabala lawa ngokuqondileyo. Antsho ngizwa khonapho Chikete ulokhu sembatha ingubo khona lapho kumbe kuqanda mo khona ngapho khona Jeremy. Amanzi sithi abegcwele phamu, abechitheka enkonxeni kumbe besewafake kumbe lidramu abesechitheka izulu belisina line kakhulu konke kade sikhelela ngakho amanzi bekugcwele phamu. Angitsho phandle ebusuku siyesaba lokuthi siphume ngoba kuyaba kumnyama. Kumnyama njani Behave? Tshoko. Kumanzi njani kumnyama njani Khaya? Ndile kumnyama. Angitsho Talbeth, la ufuna ukuthini Talbeth? Kusithi kumnyama njani Talbeth? Mnyama chu. Kuqondile kakhulu Sibili. Awu lihlakaniphile labafundi. Ebusuku kuba mnyama chu. Yikho-ke siyakhiya izivalo zethu sibone ukuthi njani siphakathi endlini ngoba phandle kuyaba sokumnyama sokusesabeka sokumnyama chu. Khona izulu lingana kuba mnyama kakhulu ebusuku saba sesibona lokuphazima. Angitsho ngakho sithi kumnyama chu. Amazinyo akhe amhlophe njani? Amazinyo akhe kumbe ngaTalbeth siyawabona laphana amhlophe njani Talbeth? Yebo Talbeth, amhlophe njani amazinyo? Amhlophe nke. Kuqondile. Nxa sigcine kuhle amazinyo ethu sixubha ekuseni sixubhe emini sixubhe lantambama kumele amazinyo ethu ahlale emhlophe nke. Abe mhlophe njani? But ake linike esinye isibonelo esolutho okumele lalo luhlale lumhlophe nke. Kuyini okunye ngakucabanga okuhlala kumhlophe nke? Jeremy, angikuzwa khona lapho, angezwa lutho kuwe khonapho Jeremy. Talbeth, kuyini okuhlala kumhlophe nke? Ipenda. Yikuyini? Talbeth, anzwani? Talbeth, kambe lami nxa sengingakhuluma lami ngisenza kanje, lami ngiyenze kanje. Kambe lingangizwa yebo Talbeth? Talbeth? Luchago. Angitsho uchago luhlala lumhlophe nke nxa silusenga laphana loba siluthenga lapho siluthenga khona ezitolo. Angitsho nxa sinatha itiye yethu sithanda ukuthi-ke sinathe itiye esithi imhlophe ngoba siyaba sinjani sifake uchago. Uchago kumele luhlale-ke lunjani lumhlophe-ke nke. Kulomunye umuntu futhi ogqoka isigqoko esimhlophe nke. Kathi ngubani? Ngubani ogqoka isigqoko esimhlophe nke abantu babuye ngobunengi bezombona lomyeni wakhe? Ngubani kathi ogqoka isigqoko esimhlophe nke? Ngubani? Ngumakoti. Umakoti njalo simazi ngokuthi ugqoka isigqoko esimhlophe nke mhla etshada lomyeni wakhe. Angitsho? Yebo. Kathi okubomvu sithi kubomvu njani? Nxa usubukele khonapho usuphuma igazi. Behave. Tshoko. Hayi ayikhona tshoko. Jeremy, libomvu njani igazi? Yebo. Talbeth? Igazi libomvu gebhu, vele lihlala libomvu liyesabeka lanxa ulibona igazi mntu elimele laphana ayi uthola ungafuni ukuthi ukhangele ngoba igazi libomvu gebhu. Angitsho bafundi? Yebo. Okuqondileyo sithi kuqonde njani kanti? Nxa umuntu ekhuluma iqiniso Sibili lathi sivumelana laye sithi kuqondile lokho akukhulumayo. Sithi kuqonde njani?
sithi kuqonde njani? Hatshi, akuqondanga tshoko, kodwa kuqonde njani khaya? Sithi kuqonde nta. UTalbert ukhuluma iqiniso sibili vele kaphosisi, angitsho gagagasi, ukhuluma iqiniso eliqonde nta. Anti lizwile bafundi? Yebo. Sithi kuqonde nta, angitsho? Okuqinileyo-ke sithi kuqine njani kanti? Lokhu kuqinile lanxa usuthi uyakunyikinya vele akuvumi akuthini. Sithi kuqine njani? Kuqine njani behave? Kuqine nko. Angitsho? Kuqine nko. Right. Sikhangele futhi esinye isibonelo. Kubaba njani kanti sengunika ukudla lapha, ayi awukuthandi, usuzathi ukudla lokhu hayi kuyababa. Kuyababa kakhulu lanxa usuzukunatha lamanzi, ayi awukuthandi. Sithi kubaba njani? Abantu bayacabanga ngiyababona sibili bakhangele phezulu bazama ukucabanga khayili. Sithi kubaba njani? Talbert, kubaba njani? Kubaba gamu. Kubaba gamu. Kubaba mhlawumbe sengunika futhi laphana kumbe kunika isihaqa. Nxa isisu besikuhlupha senkulungisele laphana umuthi sengunike isihaqa sithi awunatheki ubaba gamu. Angitsho? Right, sezathi ngubone iboneleke esokugcina singakabhali. Laze lathula lathi, abafundi bathule njani? Jeremy, bathule njani kathi abafundi? Nanku selithula lisakhuluma lutho. Sokuthule njani? Talbert, sokuthule njani? Zwi, laze lathula lathi zwi, akusazwakali kumbe kulabantu vele sokuthule. Angitsho? Sithi kuthule zwi. Angitsho lizwile bafundi? Sezathi-ke sibona ukuthi ngobani belalele, ngobani abazwisisileyo isifundo sethu-ke esanamhlanje. Thatha-ke ugwalo lwakho losiba lakho sibhale-ke, siqedisa-ke ngezenzukuthi. Right, elokuqala-ke kuthiwa kumhlophe dash. Bhala phansi phela mfana. Asibhale phansi behave, uyabhala. Qedisa-ke umutsho wami-ke la kumhlophe, kathi ngikhona usidinga izingwalo njani thina sivumelene ukuthi kumele ube lazo khona lapho. Kumhlophe dash. Ungitshengise-ke ukuthi kade wena uthe kumhlophe njani. Asenzeni masinyane bafundi, imizuzu yethu isiphelile. Kumhlophe. Right, Kyle sengibonile laphana kodwa kukhona kumele sikulungise. Talbert, lungisa ugwalo lwakho sibone ukuthi ubhele njani. Uthe kumhlophe njani Talbert? Kumhlophe nke. Angitsho? Kyle, ulibhale kakuhle ibala lami khona phana, ngibona ngathi kukhona okumele ukuthi sikulungise. Unke, kanti simpela njani unke? Kumhlophe nke. Sondeza Jeremy, ngibona unke ukuthi uqondile, ngibona iziqa zakho. Right. Kumhlophe nke. Umpele kanje Kyle, nxa ungampelanga kanje umlungise. Lungisa ibala lakho-ke laphana uthi nke. Kumhlophe nke, uchago lumhlophe nke, amazinyo akhe abemhlophe nke. Right. Siyeqe-ke umzila sibhale-ke umutsho la. Sesiqedile? Jeremy, sesiqedile sonke?
Right. Asikhangeleni ke umutsho wethu wesibili kuthiwe kuqanda dash. Kuqanda dash. Kuqanda njani? Asigcwaliseni ke khonaphana ke ngesenzukuthi esiqondileyo. Kuqanda dash. Kuqanda njani? Nxa sesigqoka amajazi laphana sesikotha umlilo. Sithi kuqanda njani? Khayile usuqedile khona lapho? Hayi. Senzeni phela masinyane. Akumelanga ukuthi sitshonele ukubhala lokhu kulula, amabala khona malutshwana. Talbeth uthe kuqanda, ye kuqondile singayikhulumi ke i-answer yethu, impendulo yethu. Asenzeni ke masinyane. Jeremy, impendulo yakho ithini ke laphana? Ubhale wathini i-answer yakho laphana? Jeremy Chikede. Kyle uthe kuqanda. Uthe kuqanda njani Kyle? More. Ye kuqanda more. Ubhale njalo Jeremy? Yebo. Ye sithe kuqanda more. Angitsho? More wethu IsiNdebele, angitsho kuqanda more. Yikho kumele umbhalele khona ke laphana kuqanda more. Amanzi aphuma efilijini ke ayabe eqanda more. Angitsho? Right. Nangu number 3. Bekulezibi mhlawumbe endlini lapha sokunuka kakhulu. Abantu sebeze bechila amakhala ngoba sokunuka. Sithi kunuka njani kanti? Kunuka njani? Kyle, asibhaleni. Kunuka njani? Sokunuka kubi lapha. Sokuzwakala lanxa ukhatshana. Kunuka njani Kyle? Ngicela ungitshele into oyibhalileyo lapho Kyle, ambonisisi. Uthe kunuka njani Kyle? Kanti usucabanga futhi njani? Anti usungitshengisa lapho ubhale khona. Uthi kunuka njani Kyle? Bani into oyibhalileyo khona lapho? Talbeth, ubhalele uthe kunuka njani Talbeth? Ngitshela i-answer yakho Talbeth. Umbhalele khona lokho okubhalileyo khona lapho. Uthe kunuka njani? Talbeth? Kunuka more. Kunuka more futhi? Hayibo, akunuki more. Kodwa kunuka poo. Kunuka njani? Poo. Ye kunuka poo. Sisebenzise iziqa zethu. Phaphe, people, poo. Kunuka poo. Umuntu engathi kunuka poo, lawe lapho uyazi ukuthi hayi kunuka kakhulu, kunuka kubi. Ngakho sithi kunuka poo. Right. Sesiqedile ke laphana. Bekungu number 3. Asambeni ke ku number 4. Umutsho wethu wesine. Kubomvu dash. Kubomvu njani? Asiqediseni ke laphana. Kubomvu dash. Isigqoko sakhe besibomvu kumbe igazi belibomvu dash. Belibomvu njani kanti? Ungitshele lokho okubhalileyo Kyle. Usuqedile kuba uyacabanga khona lapho Kyle. Angisabonisisi kahle ukuthi athi kwenzakalani khona lapho Kyle. Usuqedile Kyle? Abanye answer. Talbeth, uthe kubomvu njani? Kubomvu gebhu. Right, kuqondile ke lokho. Kubomvu gebhu. Ukhumbula ukuthi silandela iziqa zethu nxa ke sesibhala ke amabala lawa. Kyle, sithe kubomvu gebhu. Qedisa ke khona laphana ke masinyane. Kubomvu gebhu.
Right, esizathi ke sibhale ke umutsho wethu owokugcina ke wanamhlanje kumanzi dash kumanzi njani kanti kumanzi dash asiqediseni ke khona phana sitsho ukuthi kanti uthe engena endlini ube manzi njani right sithe umanzi njani behave uthe umanzi njani right kuqondile Talbeth Kyle uthe kumanzi njani Kyle kambe siyakucabanga konke Kyle kanti usukhohlwe sikukhulumile nje sindawonye nje kathesi yabo mina angaboni lutho ke khona lapho mfana wami angazi ukuthi kwenzakalani ye kumanzi te abafana ke banethiwe lizulu babamanzi te Kyle khangela ngapha Kyle ye kumanzi te qedisa ke umutsho wakho ke wona lowo angitsho right isifundo sethu ke sanamhla bafundi esesindebele siphelela la sizathi ke sibonane njalo kusifundo esilandelayo angitsho lisale kuhle bafundi likhangele ke umsebenzi enzathi ke ngithumele wona ku-Google Classroom siyaba sikhangele njalo Izenzukuthi siqedisa imitsho sisebenza wona lamabala ekade siwakhangele omo phamu angitsho lisale kuhle bafundi libe nelanga elihle bye bye Bye.